Mga inigugma ko nga kabugtuan, yan nga Domingo, amo ani katulong nga Domingo han pagkabanhaw. Anaton mga pagbasa yan na, nag-aayat aton, anaton pagtuo, didahan buhi nga presensya, an nabanhaw nga Ginoo. Ini nga pagtuo, kaangayan nga makapakusog an aton paglaom, didahan iya mga saad, nga diri kita babayaan, kundi dayuday maupod hiya aton. Nagtatawag aton nga tuhin tinuod nga pagbasol an aton mga sala, og magdara aton ngadto in pagsaksi kan Kristo pinaagi han aton mga buhat hakaluoy. An aton pagtuo nagdadara aton nga dahini nga mga buhat. An aton mga pagbasa nagpapahanumdum liwata aton nga an katuyuanan han pagkabanhaw han aton Ginoo amo an pagtalwas sa aton dikang han aton mga sala. Kay sering paniya kinanhi ako, kaya nanakantawo kinanhi diri pagtuman han iya kalugaringon kaburoton, kundi pagtuman han kaburoton han iya langitnon nga amay. An kaburoton han langitnon nga amay amo nga waray mawara hinbisan usa nga gintubyan nga daha iya. Waray mawara. Karuyag sidngon mga inigugma ko nga kabugtuan, an iya tuyo pagkanhi hakalibutan, pagtalwas gud aton. Nga diri kita mahingadto hadayon nga karatan o hadayon nga kamatayon, kundi makaangkon in kinabuhi nga waray katapusan. Sanglit, kiniimbitar kita nga buhaton naton ang pagsaksi han nabanhaw nga Ginoo, nga mas epektibo pinaagi hin pagbasol han aton mga sala, pagbag-o han aton kinabuhi, o pakig-usa kan Hesus, didahan pulong han Dios o dida man liwat iton santos nga Eucharistia. Dida naton Ebanghelyo, adagin susumata aton nga ang duha nga mga tinunan nga sugad-sugad hinawad-an hipaglaom an aton Ginoo tungod kay namatay man hiya, naguhuna-huna untahira nga amo an magtatalwa sa ira, nakita nira nga nagsakit, namatay, nga nabanhaw. Sanglit nawawad an nahira, sanglit nagkalakat tira ti pakadto ay Emmaus. Sigyan era erostoria, kundi anaton Ginoo tigda lang nga binunyog ka era nga nagpakiana kun ano an era ging kakalantugian di dahandalan. Anan aton Ginoo nagimang raw mahitungod han Mesiyas, sumala hiton na isusurat di dahan santos nga kasuratan. Amo ini mga inigugma ko nga kabugtuan nga siring pa, an Mesiyas kaangayan magantos, mamatay kundi mabanhaw. Sanglit pakakilala ni radidahan pagpinit-pinit han tinapay, napukrat an ira mga mata, ngan nakilala nira an aton Ginoo. Sanglit binalik hira ngadto ha Jerusalem, pagsumat an mga tinunan nga hawhan aton Ginoo. Amo ini didan insusumat yan na dito aton Ebanghelyo. Samtang nag-istorya hira, didan ira pakakilala kan Hesus, didan pagpinit-pinit niyan tinapay, tigdala nga inabot an aton Ginoo. Sanglit mga inigugma ko nga kabugtuan, aaday ginahatag aton. Ini nga haw nga buruhaton. Sering pa, mga saksi kamuhini. Kaangayan nga maging saksi kita ang pagkabanhaw hanaton Ginoo.
Kinahanglan nga igpasangyaw naton, igsumat naton, ipaangbit naton, ini nga ginbuhat na naton Ginoo. Tigaman ani dako nga pagigugma aton kay karuyag niya nga matalwas kita nga tanan. Sangdit kita nga tanan ginaagda nga buhaton naton ini nga pagsangyaw an maupay nga sumat an pagkabanhaw naton Ginoo kay amo ini an magdadarha aton ngadto han kinabuhi nga waray katapusan. Ansiyahan nga pagbasa tikang hanbuhat ang mga apostol nagpapahayag kung inunanon ni San Pedro ang pagtuman han misyon ang pagpasangyaw kan Hesus. Hawaray pagkahadlok, hawaray pagkabaraka, atubangan han iyahan mga kaaway han aton Ginoo, iginpahayag niya ngadto ayra an nahitabo kan Kristo. Isus amo ang katumanan han nga tanan nga mga propesiya may tungod han Mesiyas didahan-daan nga testamento. Ginagda ni Pedro ang mga Hudiyo nga magbasol han ira mga sala ngan bumalik ngadto han Dios base Ginoo nga kaangayan nga magbag-o hira. Magbasol nira na buhat ngan bumalik na hirang ngadtuhan Ginoo para mapasaylo an era mga magraot nga mga nabuhat. Didahan aton salmo responsorio aton ginpahayag an aton pagsarig han Dios pinaagi in pagampo. Pawai kami Ginoo han silaw tikang han imubayhon. Pawai kami Ginoo han silaw, tikang han imubayhon. Nagaampo kita mga inigugma ko nga kabugtuan, nga malamragan kita, maibaro kita, han nga tanan nga mga plano han aton Ginoo, para han aton kaupayan, para han aton katalwasan. Kay ano? Nasaring, kay ikaw la Ginoo, an nagmamangno aamon. Ikaw la Ginoo. Ida hiton ibang bahin hiton Ebanghelyo ni San Juan. Didahan nagyayakan anaton Ginoo mahitungod nga magaandam hiyahin lugar dito han balayan hiya langit nun nga amay. Naghinabi hiya nga kaangayan nga ato kita iton nga lugar kay kun hain hiya ato man liwat kita. Pero Santo Tomas nagpakiana, Ginoo uuna nun manamon pakatultol iton nga lugar diri man kami maaram kun tikaing ka. Nanano ang patunan aton Ginoo amon iya pagsaring ako ang dalan an kamatuuran kanan kinabuhi waray makakakadtuhan amay kundiri pinaagi haakon. Sang didinhin nga aton salmo nagpapadada naton panginyopo ngadtuhan naton Ginoo. Pawai kami Ginoo han kapawa han imubayhon kay ikaw la an magnangmamangno amon waray iba. Ikaw lang magtutot do hamon handalan. Ipakadto hiton nga kinabuhi. Didahan aton ikaduha nga pagbasa San Juan nagsusumat haaton nga ang tinuod nga pagkilala o pagigugmahan Dios makikita didaha pagtug-an nga Hesus amo ang kabaraydan han aton mga sala. Hikita tungudan aton mga kasalanan kaangayan unta patukan, sirutan, hin kamatayon. Pero tungod handa ko nga pagigugmahan aton Ginoo, iginhalad niya ang iya kinabuhi para aton nga tanan. Namatay niya para aton. Ginbaydan kita, han iya kalugaringon kamatayon, base diri kita mamatay hakadayunan, kundi makaangkon hin kinabuhi nga waray katapusan.
Sanglit ada gimpapasabot aton. An aton Ginoo amo ang nagbayad an aton mga kasalanan para kita mabuhi akadayunan. Nagtutugan kita hini adlaw-adlaw. Pinaagihin pagsaksi iya di dahiton aton kinabuhi o pinaagi in pagsunod an iya mga sugo. Sanglit ada ito nga iya mga sugo. Pagpakita naton nga kita iya mga surugoon, iya mga sumuronod. Pagsubada iya, kung ako naghigugma iyo, magsihigugmay man kamo. Kay makikilala kamo, nga akon ta kamo mga tinunan, kung kamo nagsisihigugmaay. Ang paghigugma, kadiri nahadlok, pagbayahan kalugaringon, diri nahadlok nga mabubusan hinyahan iya mismo kinabuhi, kundi andam hin paghalad, andam hin pagsakripisyo, para lahan kaupayan, para lahan katalwasan, han iya kabugtuan. An aton Ebanghelyo, nagpapakita aton, kung ginunan-o ni Jesus, pagkonbenser, an iya mga tinunan, an iya pagkabanhaw, o kahuman pagsugo hayra nga maging saksi haiya abugos nga kalibutan. Para tumuugod ini nga iya mga tinunan, nga diri kalag an ira kinikita, kundi iya mismo. Iginpakita niya mga kamot, an iya mga tiil, iginpakaptan, an iya mga kagiliran, nga nagsiring, kitaa. An kalag waray tulan, waray unod. Ngan basigod hirato mo nangaro pahiyahin pagkaon. Ngan kinaon, an aton Ginoo haira atubangan. Para la masabta nira nga tinuod god nga Jesus na banhaw tikang ang mga minatay. An aton Ginoo Kristo nagandam haira hin pagkarawat ang gahom han Dios, pinaagi han pagkunsad han Espiritu Santo nga daira nga nagsugo haira nga magpasamwak han pagbasol nga han pagpasaylo han mga sala. Kay pinaagi lahini pagbasol han pagbag-o hanaton kinabuhi nga diin kita nga tanan makarawat hin kinabuhi nga waray katapusan. Sanit mga inigugma ko nga kabugtuan, ada iningahaw nga mga pulong hanaton Ginoo. Nag-iimbitar aton. Tuo kita iya, sari kita iya. Kay waray iba nga paagi kadiin hikakaplagan naton ang kinabuhi nga dayon, kundi pinaagi lahi haiya. Kay sering pa, ako andalan, an kamatuuran, an kinabuhi, waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagi aakon.